Reka nongere ngushimire cyane wowe ukurikira Buwis TV, nizere ko umeze neza. Niba warakoze subscribe hano warakoze cyane, ariko nawe niba utarakora subscribe ushobora kuyikora muri aka kanya kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru abavugwa hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Nje kukugezaho ino nkuru igezweho muri aka kanya, ni ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda RDHS bwa 2025 bugaragaza ko kugeza uyu munsi abanduye Sida mu Rwanda bageze kuri 2.2%. Abantu 2.2 bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 15 na 49 bari bafite virusi itera Sida mu mwaka ushize. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare nyine NISL ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima, bwashyizwe hanze kuwa 30 Kamena muri uyu mwaka. Bushingiye ku bipimo bya virusi itera Sida byafashwe abagabo n'abagore 13,000, bukagaragaza ko umubare w'abandura mu gihugu ugenda ugabanyuka uko imyaka igenda ihita. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko ubwandu bwa virusi itera Sida bwagumye kuri 3% kuva mu mwaka wa 2004 na 2005 kugeza mu 2014 na 2015 bugera kuri 2.7% mu mwaka wa 2019 na 2020. Abagore bakomeje kwibasirwa na virusi itera Sida kurusha abagabo. Ubwandu bwari kuri 2.8% mu bagore bafite hagati y'imyaka 14 na 49 ugereranyije na 1.5% mu bagabo. Mu 2019 na 2020 ubwandu bwa virusi itera Sida bwari kuri 3.5% mu bagore na 1.7% mu bagabo. Mu bagore bafite hagati y'imyaka 45 na 49 ubwandu bugera kuri 7.8% ugereranyije na 3.5% mu bagabo bari mu kigero muri iki kigero nyine. Mu bagabo bafite hagati y'imyaka 50 na 59 abanduye ni 4.3%. Uburyo bw'imibare nabwo bugira uruhare mu byago byo kwandura virusi itera Sida. Nko mu bapfakazi abari bafite ubwandu bari 10.9% mu 2025, abatandukanye nabo bashakanye bari 7.3%. Abagore bashatse umugabo umwe banduye virusi itera Sida bari 6.5% mu mwaka ushize, mu gihe abagore badafite abakeba bari bafite ubwandu bari 2.5%. Gusiramurwa nyine kw'abagabo gufitanye isano no kugabanyuka kw'ibyago byo kwandura virusi itera Sida. Mu bagabo basiramuwe ubwandu bwari kuri 1.2% ugereranyije na 2.5% mu batarasiramuwe cyangwa abasiramuwe nabi. Aho abantu batuye ni kimwe mu bigaragaza itandukaniro rikomeye mu Rwanda mu bwandu bwa virusi itera Sida. Mu Rwanda mu mijyi ubwandu bwari kuri 3.3%, hafi gukuba 2. Uburi mu cyaro nyine bungana na 1.7%. Iyi shusho ihura niyagaragajwe n'ubushakashatsi buheruka ndetse n'itandukaniro risanzwe rigaragara hagati y'imijyi n'icyaro mu buzima rusange. Umujyi wa Kigali niwo ufite ubwandu buri hejuru mu gihugu bungana na 3.7%, bukaba bukubye inshuro 3 uburi mu ntara y'Amajyaruguru ifite ubwandu buri hasi kurusha izindi ntara bungana na 1.0%. Intara y'Amajyepfo yari ifite 2.3%, iburengerazuba ifite 2.2%, mu gihe iburasirazuba yari ifite 2.0%. Urwego rw'uburezi narwo rugaragaza itandukaniro rikomeye, aho abatarakandagiye mu ishuri bari bafite ubwandu buri kuri 4.9%, agakurikira abize amashuri abanza bari bafite 2.4%, abize ayisumbuye bari bafite 1.6%, naho abize hejuru y'amashuri yisumbuye bari bafite 0.9%. ubwo nabize muri za kaminuza. Ku rwego rw'ubukungu bw'ingo
icyiciro cy'ingo zikennye kurusha izindi nicyo cyagaragayemo ubwandu buri hejuru bungana na 3.3%. Ubu bushakashatsi bushingiye ku makuru yizewe ku rwego rwo hejuru kubera ko ababwitabiriye bari benshi. Abagore 99% bemerewe gupimwa, bemeye gutanga amaraso ngo bapimwe virusi itera sida, mu gihe abagabo babikoze ari 97%. U Rwanda rumaze igihe rugaragazwa nka kimwe mu bihugu bya mbere muri Afrika biri guhashya virusi itera sida, kuko rwageze ku ntego z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rirwanya iyi ndwara nizifitanye isano nayo UNAIDS. Izi ntego nyine zirimo gutahura ubwandu bw'agakoko gatera sida, gutanga imiti no kugabanya ubukana bwako ku kigero kitari munsi ya 95. Ubushakashatsi bugaragaza ko hakenewe kongera imbaraga mu kurwanya iki cyorezo, cyane cyane mu bagore bakuze, abatuye mu mijyi, cyane cyane umujyi wa Kigali hubakiwe ku ngamba zitanga umusaruro igihugu cyafashe. Duhe comment kuri inkuru, itunakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe wanakorera BASAMBANA TV.